Osvojin salaš. Javna nabavka. Treća likovna kolonija. Slava grada Požarevca. Takmičenje seoskih folklornih ansambala. Sunčano i vrelo. Održan je tradicionalni skup posvećen sećanju na podizanje ustanka u borbi protiv fašizma u Požarevačkom kraju, na mestu poznatom kao Osvojin salaš. Uz prigodan program kao i polaganje venaca, ovom skupu su prisustvovali i funkcioneri lokalne samouprave grada Požarevca. Prisutnima se obratio Milić Jovanović, zamenik predsjednika Skupštine grada Požarevca. Značajni datumi naše istorije uvek su bili i ostali pokretačke zastave za sve pravedne borbe našeg naroda i slobodoljubiva i patriotska inspiracija za sve nove generacije. Kao i uvek u našoj burnoj istoriji, opštenarodni bunt bio je nerazrušivi bedem i za najmoćnije porobljivače. Požarevljani i rodoljubi svih opština Braničevskog okruga imaju mnogo razloga da budu ponosni zbog činjenice da je ustanički pokret počeo da se širi početkom juna 1941. godine. Zato se ovom prilikom podsjećamo na 8. juni 1941. godine, kada su se na ovom mestu okupili mladi ljudi, patriote i revolucionari, radnici i seljaci, studenti i činovnici, da bi se dogovorili o organizovanom oružanom otporu fašističkom porobljivaču. Dogovor na ovom mestu bio je samo mesec dana posle poznatog majskog savjetovanja Komunističke partije Jugoslavije, koja je bila jedina snaga spremna da ujedini narod u borbi protiv moćnog zavojevača. Ovde, na mestu nekadašnjeg salaša i letnjikovca dr. Soje Lešević, mesec dana pre Sedmojulskog ustanka, pod rukovodstvom Mome Markovića, člana tadašnjeg pokrajinskog komiteta Komunističke partije Jugoslavije za Srbiju, održana je okružna konferencija na kojoj se našlo 18 delegata iz svih srezova nekadašnjeg Požarevačkog, a danas Braničevskog okruga. Konferencija je donela više odluka, a najvažnija je bila formiranje vojne komisije na čelu sa Avramom Trifunovićem, delegatom iz Aleksandrovca, čiji je zadatak bio prikupljanje oružja i okupljanje i organizovanje boraca. Na ovom mestu upaljena je jedna od onih ustaničkih buktinja koja su razbuktale veliki ustanički plamen u porobljenoj Evropi. Ovde je začet i borbeni embrion velikog požarevačkog partizanskog odreda, koji je u 10 četa okupio preko 2000 boraca i koji je u borbi do oslobođenja dao 13 narodnih heroja. Ponosni smo na njih. U opštenarodnoj oslobodilačkoj borbi i borbi za socijalnu pravdu, od Žagubice i Kučeva do Golubca i Gradišta i od Petrovca, Crnića i Žabara do Požarevca, pale su 1000 žrtava. Nekadašnja jugoslovenska antifašistička i narodno-oslobodilačka borba delo je odvažnih i hrabrih, patriotskih i progresivnih ljudi. Bila je to pre svega naša mladost i bili su to potomci slavnih ratnika sa Kumanova, Bitolja, Cera, Kajmakčalana i mnogih drugih svetih mesta naše slavne istorije. Da se podsjetimo, u neravnopravnoj borbi privrženost slobodarskih tradicija i nemirenja sa ropstvom narod Srbije platio je najvišom cenom. Više od 350.000 boraca poginulo je u borbama, 4 puta više umoreno je po koncentracionim logorima i na drugim stratištima širom Srbije i ondašnje Jugoslavije, od toga u ogromnoj većini Srba i Crnogoraca. U proteklom veku kroz naše prostore protutnjala su 2 balkanska i 2 svetska rata, odnoseći 3 miliona života cveta mladosti ovog naroda. Danas smo se opet okupili ovde
da svim žrtvama palim za slobodu i nezavisnost naše zemlje i za čast i dostojanstvo našeg naroda odamo najveću poštu i izrazimo ponos i divljenje za njihova herojska dela. Dragi prijatelji, veliki datumi Srbije obavezuju savremene generacije na veliko poštovanje nacionalne istorije naše zemlje. Sećanja na veličanstvenu epopeju našeg naroda i borbom prebogate istorijske prošlosti danas su u neposrednoj vezi sa mnogim aktuelnim dešavanjima. Na ovom i mnogim drugim mestima ljude su u najvećim nesrećama okupljali, vezivali i spajali ideali. Ideal iznad svih ideala i ideal bez koga se ne može ostvariti ni jedno progresivno stremljenje uvek je bio očuvanje slobode i nezavisnosti zemlje, časti i dostojanstva naroda. Zbog toga ističem da vreme u kome živimo nas obavezuje da budemo jedni uz druge, gradeći slogu upravo onako kako su to činili delegati prilikom donošenja istorijske odluke o odbrani zemlje. Da je to tako, pokazali su i građani Srbije u jednoj velikoj borbi protiv prirodne nepogode koja nas je zadesila. Poštovani sugrađani, žrtve svih junaka i nedužnih ljudi, kao i veliko bogatstvo kojim raspolažemo, čine nas odgovornijim i zato da učinimo sve da budućnost svoje dece i generacija koje dolaze bude bolja i srećnija. S tim u vezi potrebno je da svako prema svojim mogućnostima pomogne državi, nešto joj damo da bismo od nje nešto i dobili. Zato nam je zajedništvo bilo i ostalo jedan od najvažnijih ciljeva i zadataka koje moramo da gradimo u narednom periodu. Zbog svega, Socijalistička partija Srbije sa drugim časnim patriotskim snagama nalazi se pred istorijskom odgovornošću da svom narodu pomogne da nađe prave puteve izlaska iz teške situacije. I danas kada je ceo svet pokazao razumevanja prema našoj zemlji, zajedništvo nam je jedan od najvažnijih pokretača za ostvarivanje najviših ciljeva koje u ovom teškom vremenu postavljamo. To se mora učiniti zbog neprolazne obaveze prema ogromnim žrtvama i istorijske prošlosti i budućnosti našeg naroda. Živela Srbija! Javna nabavka za opremanje jame u sportskoj hali Kostolac je završena. Očekuje se potpisivanje ugovora i od sljedeće nedelje počinju radovi. O velikom značaju ove jame i šta je još potrebno za gimnastičare, izjavu za našu televiziju dao je direktor Dušan Marović. Svim ovim dosadašnjim zbivanjima oko Nacionalnog gimnastičkog centra konačno smo došli do momenta kad možemo da odahnemo, da javna nabavka za opremanje jame gimnastičke je završena konačno. Izvođač radova je poznat. U toku ove nedelje, odnosno do petka, treba da se potpiše ugovor sa izvođačem rada. Druga konkurentna firma je odustala od žalbe i na taj način je omogućilo da se ovaj proces završi. Znači, već od sledeće nedelje, od ponedeljka, možemo očekivati početak radova na opremanju gimnastičke jame, što će za ovaj centar da znači mnogo i onda će stvarno gimnastička sala biti opremljena na evropskom nivou i što će pružiti daleko bolji, kvalitetniji rad i mnogo brže će se dolaziti do vrhunskih rezultata. Pored toga što će kostolačka gimnastika da ima maksimalne uslove za rad, država naša imaće centar u kome će moći da se spremaju sve reprezentacije, znači nećemo morati da trčimo za Čakovec, za Sofiju i šta ja znam, da bi imali odgovarajuće uslove, nego će se reprezentacije muške i ženske okupljati u Kostolcu gde su sada uslovi maksimalni za pripreme. Treba da se ventilacija sredi, znači da se klimatizuje sala i da se opreme sobe, da imamo 4 sobe koje treba opremiti ležajevima i ormanima da bi moglo da se koristi za potrebe reprezentacije. Koja je šansa da se to tako nešto uredi? Ne znam, pravo da vam kažem, ne smem.
Sama država je malo u nezgodnoj situaciji, ove su poplave napravile haos. Tako da sve što se bude uradilo, izgledno je da sad tu ventilaciju pokušavamo da sredimo, jer smo imali primedbe i reklamiranje na kvalitet izrade, na funkcionalnost ventilacije i proces je u toku. A šta će dalje biti, imamo garancije od firme koja je radila to, Mašinski fakultet iz Niša, da će nam pomoći da se nedostaci otklone. Koliko je to iskreno i istinito, vidjet ćemo, naredni period će pokazati. Imamo tvrdnje njihovih glavnih inženjera da će nastojati da se to otkloni, da se stavi u funkciju ono kako treba da bude. Očekuje nas takmičenje 14. juna, to je tradicionalni vidovdanski turnir koji je ove godine promenio karakter svoj i bit će odrađen u humanitarne svrhe. Kostolac se već prijavio sa 2 ženske i 1 muškom ekipom, to su najmanji naši početnici gimnastički, prva selekcija kod dečaka, predselekcija i prva selekcija kod devojčica. Sva deca, odnosno svi učesnici takmičenja dobit će diplome, neće biti proglašenja najboljih. Svaki takmičarka doneće sa sobom kesicu u kojoj će biti nešto od higijenskog pribora. Biće postavljena velika kutija u kojoj će se stavljati novac, pa će tamo davat će se prilozi novčani, pa sav taj prikupljeni prilog bit će uplaćen na račun vladi, na račun za humanitarne svrhe. To je ove godine tako. Požarevačka gimnazija organizuje svečano otvaranje 3. likovne kolonije u subotu 7. juna sa početkom u 10 sati u holu škole. Učesnici kolonije su akademski slikari koji će svoje slike pokloniti školi, a izložba poklonjenih radova biće priređena u septembru u okviru obeležavanja Dana škole. Povodom slave grada Požarevca, Svete Trojice, svečana akademija biće održana u subotu 7. juna u 20 sati u velikoj sali Centra za kulturu, gde će govoriti i funkcioneri lokalne samouprave grada Požarevca. Na sam dan slave, u nedelju 8. juna u 8 sati, krenuće svečana litija ulicama grada. Sečenje slavskog kolača biće u 9 sati u Sabornoj crkvi, a nakon toga biće održana sveta arhijerejska liturgija. Prigodan kulturno-umetnički program počeće u porti Saborne crkve u 11 sati, pa će uslediti svečano slavsko posluženje. Česnjejši herovim i slavnjejši bez sravnjenija serafim, bez iscijenija Boga slava rošnuju, slušaju Bogorodicu tja veličaje. Centar za kulturu Požarevac organizuje po prvi put takmičenje seoskih folklornih ansambala sa teritorije grada Požarevca. Ljubitelji folklora mogu da uživaju večeras 6. juna sa početkom u 20 sati, a finalno veče zakazano je za nedelju 8. juna od 20 sati. Cena ulaznice za obe večeri je po 200 dinara. Specijalni gost je Čeda Marković. Do kraja dana pretežno sunčano i toplo. Za dane vikenda sunčano i vrelo vreme. Najniža jutarnja temperatura kretaće se od 14 do 16, a najviša dnevna od 30 do 32 stepena. Prognozirane biometeorološke prilike će relativno povoljno uticati na većinu hroničnih bolesnika. Izvestan oprez se savetuje srčanim bolesnicima.
Svima se preporučuje adekvatno odevanje i izbjegavanje izlaganja suncu u toku najtoplijeg dela dana. Sojin salaš. Javna nabavka. Treća likovna kolonija. Slava grada Požarevca. Takmičenje seoskih folklornih ansambala. Sunčano i vrelo.